ассалому алайкум бинандагони арҷманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. имрӯз дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон иди саиди фитр таҷлил гардид. ба ин муносибат дар 17 масҷидҳои ҷоме ва панҷвақтаи шаҳру деҳотии Панҷакент бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент намози идона ва дигар чорабиниҳо баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. иди саиди фитр дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент чун дар тамоми кишвари хуршидиамон Тоҷикистон бо фазилатҳои хосаи ин ид ва дигар чорабиниҳо баргузор гардид. субҳи 21 апрели соли 2023 дар масҷиди ҷомеи марказии шаҳри Панҷакент ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро садҳо нафар сокинони шаҳру деҳот ва меҳмонон барои адои намози идонаи иди саиди фитр гирд омаданд. сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро ҳоҷи Аминҷон Ғаффоров нахуст ба ҳозирин дар бораи фазилатҳои моҳи шарифи Рамазон, шукронаи ободии кишвар, сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, таваҷҷӯҳи роҳбарияти вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент барои рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ сухан гуфт ва ҳамаи намозгузоронро бо иди саиди фитр самимона табрику таҳният намуд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд Тоҷибой Султонзода барои намозгузорони шаҳру деҳоти Панҷакент паёми табрикии раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзодаро бахшида ба иди саиди фитр қироат намуд ва аз номи раиси вилояти Суғд намозгузорон ва кулли мардуми диёри бостониамонро бо иди саиди фитр самимона табрику муборакбод кард. сипас раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии хиш дар бораи фазилатҳои моҳи шарифи Рамазон ва ба шарофати истиқлолият ва сиёсати фарҳангдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки дар кишвари соҳиб истиқлоламон фазои хеле озодиро барои тамоми қисмҳои ҷомеа аз ҷумла намозгузорон фароҳам оварданд, сухан гуфта бори дигар мардуми диёри бостониамонро ба муносибати иди саиди фитр табрику таҳният намуд ва итминони комил намуд ки мардуми фарҳангдӯсти шаҳру деҳоти Панҷакент дар партави сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, истифодаи мақсадноки замин, ҳифзи марзу буми кишварро ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон густариш мебахшанд. пас аз анҷоми адои намози иди саиди фитр сокинони шаҳри бостониамон ба аёдати хешу тавор беморон рафта бори дигар якдигарро бо ин иди фархунда табрику муборакбод намуданд. дар масҷиди ҷомеи
ایشان خلیفه حسن شهر پنجکین نیز با مناسبت عید سعید فطر نماز عیدانه برگزار شد. در آغاز نماز عیدانه امام خطیب مسجد جامع ایشان خلیفه حسن حاجی عمر خو عباسوف با حاضرین درباره سیاست سازنده رهبریت دولت و حکومت کشور خاصه توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با احیای فرهنگ قدیمی ملت ما از جمله آزادی های دینی سخن گفت و اظهار نمود که امروز در تاجیکستان برای نمازگزاران تمام آزادی ها فراهم آورده شده است و مسجدها در اساس قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان فعالیت گسترده دارند. در مسجد جامع به نام ایشان خلیفه حسن معاون رئیس شهر پنجکین صنعت طاهرزاده حاضرین را با پیام تبریکی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با مناسبت عید سعید فطر شناس نمود و همزمان اظهار داشت که امروز باید مردم شریف دیاری بوستانی ما در پرتو سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وظیفه‌گزاری های رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده متحد گردیده برای آبادانی و پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جهد و تلاش‌های خویش را عملی سازند. در مسجد جامع به نام ایشان خلیفه حسن همگان دست به دعا برداشته برای آبادی و شکوفایی جمهوری تاجیکستان و رفاه مردم کشور ولایت سوق و شهر پنجکین دعاهای نیک کردند. همینطور در همه 17 مسجدهای جامع و 5 وقته شهر و دهات پنجکین با مناسبت عید سعید فطر نماز عیدانه برگزار گردید و مردم برای پیشرفت جامعه تاجیکستان دست دعا برداشتند و بار دیگر اظهار نمودند که از این آبادی ها پیشروی ها و شکوفایی کشور ما آنها شکرگزار می باشند. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده از شهرهای گلستان و بستان ولایت سوخت با فعالیت کارخانه‌های صنعتی شناس گردیده برای همکاری و استفاده تجربه متخصصان این کارگاه‌های صنعتی گفت و شنیدهای سودمند انجام داد. ضمن سفر کاری رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده در شهر گلستان ولایت سوخت از کارگاه دوزندگی مهینه بازدید نمود. یادرس می‌شویم رئیس شهر پنجکент با مقصد واخوری با دانشجویان و بازدید از کارخانه و تشکیلات‌ها به شهر خوجند سفر نموده و ضمن بازدید جهت همکاری‌های سودمند شهر پنجکent با این کارخانه‌ها صحبت‌ها انجام داد. مرکز هنرمندی مهینه سال گذشته ضمن سفر کاری اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ولایت سوخت مورد استفاده قرار داده شد. بازدید رئیس شهر پنجکent با دستور رئیس ولایت سوخت معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده صورت گرفته او با هیئت همکارانش از کارخانه مذکور دیدن نمود و با رفت کار در این کارگاه آشنا گردید. اطلاع داده شد که این کارگاه دو آشیانه از جانب صاحبکار جنتای عبدلی و در دایره تدبیرهای سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته دارای 30 دستگاه زمانوی است و آنجا لباسهای یگانه مکتبی، کاری، حربی، نامگوی گوناگونی لباسهای مردانه و زنانه می‌دوزند. در آشیانه دویم کارگاه مرکزهای هنرآموزی از قبیل دوزندگی، چیوری، پایافزالدوزی، پختوپز و دیگر کسب‌های سرطلب در بازار مهنت به راه مانده شده است. صاحبکار ابراز داشت که اشیاء خام را از جمهوری ازبکستان دسترس می‌نماید، همزمان بعضا وقت از مصالح وطنی نیز استفاده می‌برد. در آغاز کار متخصصان از خارج آورده شده، سپس به کارمندان طرز و اصول کار آموزانیده شد. عین زمان باشد کارمندان وطنی از عهده اجرای کار به خوبی می‌برآیند. هنگام بازدید تجربه تشکیل چنین کارگاه و مرکزهای هنرآموزی مفید و ارزنده پیروی
ارزیابی دانسته شد. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جورایف. در گزارش‌های قبلی از سفر کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در شهر خوجند به شما معلومات دادیم. در ادامه این سفر عبدالخالق خالقزاده با هیئت همراهانش از کارخانه مصنوعات زرگری و آرایشی زریسوخت دیدن نمود. کارخانه مذکور در شهر بوستان جایگیر بوده. سال گذشته پس از تعمیر و تجدید با اشتراکی به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دوباره به استفاده داده شد. در آن محصولات زرگری ارمغان‌های گوناگون، نشانه‌های سریسینگی نیم پیکره، قالب‌های گوناگون فلزی، اسنگ‌های آرایشی، تحفه و ارمغان‌ها آماده کرده می شود. ضمن بازدید یادآور گردیدند که امسال معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده به صفت محصولات و کار کارخانه مصنوعات زرگری و آرایشی زریسوخت بهای بلند داده وظیفه دار نمود تا با دیگر شهر و ناحیه‌ها همکاری‌های سودمند را به راه مانند. دستگاه و تجهیزاتی که در کارخانه نصب شده است استحصال ترکیه و فدراسیون روسیه بوده. در سیخ‌های زرگری حلکاری، قالب آماده کنی، مکانیکی 30 نفر متخصصان و کارگران صاحب جای کاری دائمی هستند. آن با اشیای خام محلی فعالیت نموده محصولات عوض کننده واردات را به بازارهای مملکت پیشنهاد می نماید. خریداران محصولات کارخانه در خارج کشور نیز زیادند. در دایره بازدید با رهبریت کارخانه جهتی راه اندازی همکاری با صاحبکاران شهری پنجکند در تأسیس چنین سیخ و کارگاه‌ها به استفاده از ذخیره فراوانی اشیای خام محلی گفت و شنید صورت گرفت. عبدالخالق خالقزاده تاکید نمود که صاحبکاران شهر پنجکند با کارگاه مذکور همکاری‌های سودمند را به راه خواهند ماند. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جورایف از شهر خوجند. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام بخشیده به عید سعید فطر رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تاجیبای سلطانزاده از قسم‌های نظامی 05170 و 0203 دیدن نموده هیئت افسران و سربازان را به مناسبت عید سعید فطر تبریک و مبارکباد گفتند. بخشیده به عید سعید فطر رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت تاجیبای سلطانزاده از قسم‌های نظامی و سرحدی مستقر در شهر پنجکند دیدن نمودند. در قسم نظامی 05170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ضمن یک جمع‌آمدی باشکوه نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تاجیبای سلطانزاده و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده هیئت افسران و سربازان را به مناسبت عید سعید فطر تبریک و مبارکباد نموده و اظهار داشتند که غمخواری نسبت افسران و سربازان در اساس دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تحت نظارت هر روزه قرار دارد. سپس نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و رئیس شهر پنجکند با همراهی هیئت قماندانی این قسم نظامی با شرایط‌های برده‌باشی افسران و سربازان ذخیره مواد خوراکه و دیگر امکانات‌ها که در این قسم نظامی فراهم آورده شده است شناس گردیدند و اظهار داشتند که برای باز هم بهتر نمودن شرایط خدمت سربازان و افسران تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده می شود. در قسم سرحدبانی 0203 مستقر در شهر پنجکند رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تاجیبای سلطانزاده
дар як ҷамъомади бошукӯҳ ҳамаи афсарону сарбозонро ба муносибати иди саиди фитр самимона табрику шодбошӣ намуда бори дигар изҳор доштанд ки масъалаи таҳти назорат қарор додани имконатҳо барои қисмҳои низомӣ ҳамеша дар меҳвари сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти вилояти суғд ва шаҳри панҷакейн қарор дорад. бо иқдоми роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакейн барои афсарону сарбозони ин қисмҳои низомӣ хони идона ва барномаҳои фарҳангӣ пешниҳод гардид. яке аз оинҳои иди саиди фитр айёдати собиқадорон шахсония якаву танҳо ва беморон мебошад. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тоҷибой султонзода як гурӯҳ собиқадорони соҳаҳои гуногунро айёдат намуданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. яке аз суннатҳои хосаи моҳи шарифи рамазон ва иди саиди фитр айёдати шахсони барҷомонда, бемор ва эҳтиёҷмандон мебошад. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бо ҳамроҳии намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти суғд тоҷибой султонзода як қатор собиқадорони соҳаҳои гуногуни шаҳру диҳоти панҷакенро мавриди айёдат ва расондани кӯмакҳои навбатии иҷтимоӣ қарор доданд. дар диҳаи чимқалъаи ҷамоати деҳоти сараст раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тоҷибой султонзода ба манзили собиқадори меҳнат мақсуда маҳмадқулова ташриф оварда ӯро ба муносибати иди саиди фитр табрику муборакбод намуда барояш паёми шодбошии роҳбарияти вилоят ва шаҳри панҷакенро расониданд ва кӯмаки иҷтимоии идонаро тақдим карданд. яке аз собиқадорони соҳаи матлуботи шаҳри панҷакен барфи минохулова мебошанд. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ва намояндаи раиси вилояти суғд ба манзили барфи минохулова ташриф оварда ӯро ба муносибати иди саиди фитр табрику таҳният гуфтанд. бо ӯ як суҳбати самимона анҷом дода тӯҳфаҳои идонаро барояш тақдим карданд. дар маҳаллаи қоқурии шаҳри панҷакен раиси шаҳр ва намояндаи раиси вилояти суғд ба манзили собиқадори соҳаи хизмати манзили коммуналӣ сайёра ҷалилова ташриф оварда ӯро бо иди саиди фитр табрику муборакбод гуфта ҳамзамон барояш тӯҳфаҳо супориданд ки ӯ аз ин таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ бо як арзи сипос миннатдорӣ баён намуд. яке аз собиқадорони соҳаи тандурустӣ турсуной ғаффорова аз ташрифи раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тоҷибой султонзода хеле фараҳманд гардид. ӯро аз номи роҳбарияти вилоят ва шаҳри панҷакейн бо иди саиди фитр самимона табрику таҳният гуфта барояш тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. мавриди зикр аст ки раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бо ҳамроҳии намояндаи раиси вилояти суғд, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти суғд тоҷибой султонзода ба манзили собиқадори соҳаи маориф анзурат мусоева ташриф оварда бо ӯ як суҳбати самимона доир намуда ӯро ба муносибати иди саиди фитр табрику муборакбод гуфтанд ва ҳамзамон барояш тӯҳфаҳои идона тақдим карданд. шоири шинохта
عضو اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان سابقه‌دار ساحه معارف انوربیگ ابو نصرف امروز در بستری بیماری می باشد. از عیادت رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوات تاجبای سلطانزاده او خیلی شاد و مسرور گردید. رئیس شهر و نماینده ولایت باری دیگر تاکید نمودند که در اساس دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و دستورهای رئیس ولایت سوات محترم رجب بای احمدزاده همه سابقه‌داران جنگ و مهنت آنهایی که امروز برجا مانده هستند از طرف مقامات مورد دستگیری و کمک‌های دائمی قرار گرفته می‌شوند. در نوبت خویش همه آن نفرانی که مورد عیادت قرار دادند باری دیگر به رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ولایت سوات و شهر پنجکین عرض سپاس خویش را بیان کردند. боиси зикр ва ифтихор аст ки дар маъракаи сиёсӣ даъвати баҳории ҷавонон бо ҳидояти падару модарон ҷавонони синни даъват бо ихтиёри худ ва ғурури ҷавонмардӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил мешаванд. марзубуми тоҷикистонро ба ҷуз тоҷик каси дигар ҳимоя намекунад. агар мо худ баҳри пешрафту ободонии кишвари азизамон талош накунем нафаре аз хориҷа омада барои мо ватан намесозад. воқеан мардуми шарафманди шаҳру деҳоти панҷакент ин суханони сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро хеле хуб дарк намудаву аз пай амалӣ намудани он ҳастанд. ин аст ки имрӯзҳо шумораи ҷавонони ихтиёрӣ барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар зиёд гардида истодааст. маҳмадқулов абдураҳмон сокини деҳаи сори ҷамоати деҳоти моғиён бо хоҳиши хеш фарзандашро барои хидмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ фиристода аз дигар волидайн низ хоҳиш менамояд то ҷавононро ба комиссарияти ҳарбӣ оварда ба хизмат фиристанд. фарзанди худам имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳ равона намуда истодам. бо хоҳиши худ мехоҳам сок саломат рафта хизмати ватанро аз таҳти дили ҷон карда ба ватан боз баргардам. мо мехоҳем ки ҳамаи фарзандони мардум ҳама хел рафта сок саломат хизмат карда биёянд. хизмат ин мактаби мардонагӣ буда ҷавононро барои зиндагии оянда тарбия месозад. шоматзода абдуллаҳадро низ падараш ба комиссарияти ҳарбӣ овардааст то ба хизмати ватан модар сафарбар карда шавад. яке аз ин ҷавонҳои шуҷоъ шоматзода абдуллаҳад азаматзода мебошад ки бо хоҳиши худаш ба сафи қувваҳои мусаллаҳ рафта истодааст ва инак падари он кас дар пеши ман истоданд ки ба гусели фарзандашон омаданд. ин кас қулбеку азамат мебошанд ки бачаашонро насиҳат карда ва гуфтанд ки бачаам рафта ватани худатро хосмон кун, аз ҳама вақт бо сари баланд рафт, бо сари баланд биё. дар симои ҳамин кас гуфтем ки ҳамин падару модарони деҳаро рафта ҷамъ намуда огоҳ намоянд ё ин ки даъват намоянд ки фарзандҳои худашонро чун фарзанди ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар намоянд. барои ҳамин ҳам мо дуои нек мекунем ки ҷавонон соғ раванд, саломат бо ва пеши падару модар бо обрӯи калон боянд. чунин ҷавонони ватандӯсту хештаншинос дар шаҳру деҳоти панҷакент кам нестанд. пас волидайни азиз шумо низ бетараф набошед. баҳри хизмати фарзандони худ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонони синни даъватро барои шомил шудан ба ин мактаби мардонагиву шарафмандӣ ҳидоят намоед. маъмурият ва кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри панҷакент ба ҳамкори хеш сабрина акрамова бинобар вафоти бобояш собиқадори соҳаи матлубот акрамов муродқул ҳамдардӣ ва тасаллият баён дошта ба аҳли хонавода ва пайвандони марҳум аз даргоҳи худованд сабри ҷамил мехоҳанд.
тамошобинони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. дар фарҷоми барнома шумоён ҳамдиёрони гиромиро ба муносибати иди Саиди Фитр табрику муборакбод намуда бароятон тансиҳат, бахту саодат ва хайру баракоти зиндагиро таманно дорем. Хайр, шоду пирӯз бошед.